golle ɗimme ɗen sifa no golle arande waɗirnono. huna ɗo woni nuɗa si ɗum waɗi boneji ɗi ɗuyde to ko ɗum wasi Allah subhanahu wa ta'ala no wi en walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. si tawi tun on tigi andi si o wari o wartete o accay wargol wona fi yurmegol ɓe o waraynoɓen ko fi yurmegol hoore makko. joni noon so acci wargol ɓe o falano warde ɓen sabu kullolta o warte ɓe o waraynoɓen ɓen ɗon ɓe daɗi kanko e hoore makko o daɗi wartegol. ajma al ulama'u على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توفرت شروطه طبعا وانتفت موانعه. المفروض أن يقيد هذا. andu ɓe ɓen fof fotti karama ko ɓen fof fotti wonde no lawɗina no shar'ina no newna kal islam jottigo. si tawi ko e hoore tembete fil qatli al amdi wargo tembete ida tawaffara shurutuhu si tawi shartiji yottagol ngol fof timmi tawaffara aw tawafara fop moɓodiri tawi timmi shartiji ɗin fop timmi no watti ɗon kadi wantafatil mawani'u haɗayɗi ɗin kadi pottitike haɗayɗi yottagol ngol pottitike newnayɗi yo o yotto ɗin fof ɗi timmi e janngoyay ko honɗi woni shurutu on ko honɗi woni mawani on. si ɗum ɗon fof timmi karamakoɓe l'islam ɓen fof no fottani wonde haray l'islam on no yamiri no newni yo warɗo on yo warte. honto ɓe cippi ɓe wi ɗum li qawlihi ta'ala sabu konngol Allah towɗon ka o wi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ko onon yo julɓe gonɗinɓe farlama e hoore moɗon jottigu ka wargo fil qatla ka waraɓe alhurru bil hurri dimo sabu dimo wartore ɓay o wari dimo wal abdu bil abdi jiyaɗo sabu jiyaɗo wartore fi o wari jiyaɗo wal untha bil untha deyel fi deyel si debbo wari debbo o warte sabu o wari debbo. siko oɗo aya tun arno fi yottagol harayno yottodirgol ngol ko hakkude rimɓe ɓen e hakkude jiyaɓɓen tun e hakkude sonnaɓɓen tun. amma si goɗɗo e ɓeeɗa wari goɗɗo e ɓeeɗa ɗum haray yottagol ala. debbo wari gorko yottagol ala, gorko wari debbo yottagol ala. dimo wari jiyaɗo yottagol ala, jiyaɗo wari dimo yottagol ala. harayno ko ɗum kono na oɗo aya tun woni dalil fi muɗum. al ahkamu shar'iyatu tu'khadhu min majmu'il adillati. ñawoje ɗen ka sharia ko ƴettete e dalilji ɗin fof na ya ƴetto kala dalil yowodirɗo e nden ñawore ɗon a mooɓay fof wona ya ƴettu goɗɗi acca goɗɗi si tawi fof no selli li anna ba'daha yukammilu l ba'da al akhar sabu dalilji goo ɗin timmintinta ɗiya. wa qawlihi ta'ala e dalil ɗimmo on kadi fahin kaɓe cippi ha ɓe inni yottagol ngol no newna ka sharia ko konngol Allah towɗon ka o wi wa katabna alayhim fiha anna annafsa binnafs min farli e maɓɓe kamɓe banu israil ka e maɓɓe tuggi kono no taggi e fof fiha ka deftere tawrata anna nafsa wonde wonki bin nafs ko wonki yoɓitirte itti wonki e hoore tembete ko yokkimaki itte. wa hada fi shari'ati tawrati ɗum ɗo ko ka sharia tawrata
وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه شريعة annabaɓe e nulaɓe attinoɓe en ɓen ko sharia wonande enen kadi koɓe yamirano ko hiɗen yamira koɓe harano ko hiɗen haɗa sina hara sharia men on addi ko lundi ɗum ɗo noon sharia men on addali ko lundi ɗum idan wonti sharia maɓɓe en wonti sharia meɗen saabu hon ɗum ari e sharia men on ko holli wonde ɗum ɗon enen kadi ɗen yamirawana noon wa qala taala allah to ɗon o wi seede wonde ara sharia men on no newni ɗum ɗon ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم نودني في القصاص يتقونغول حياة غرندا كوكا وارتغول واردو ko ɗon gurdam woni ko kam mayde gurdam woni mana ko wartagol warɗo on ko ɗon ɗuyrita wargol ngol haray gurdam heɓike ya ulil albabi kono jomiraɓe haqqillaji jaka noon feetuɓe wolnaka ɗo fewtawaka ma feetinkiniɓe ɓen la'allakum tattaquna no gasa on hulay allah qala al imamu shawkaniyu rahimahullah imam shawkani o maaki Allah yurmin mo fi firgol o aya ɗo ay si a famari an o aya ɗo lakum no wodani ono fi hada alhukmi e nde ñawore alladi nden shara'ahu llahu lakum de allahu lawɗinani on shar'inani on yamiri on hayatun yo mari ɗon gurdam li anna arrajula sabuna neɗɗo on ida alima si o andi annahu no kanko yugutalu o wartoyte qisasan yottagol ida qatala akhara si o wari goɗɗo go kaffa anil qatli o accay ɗon wargol ngol o suroto o jogoto hoore makko hara o warali wona sabu yurmingol mo warata on ko sabu yurmingol hoore makko ta o warte wan zajara o gufito o haɗito o tongana hoore makko ani tasarru'i ilayhi gay hawjugol e wargol ngol attasarru ko hawjugol wal wuqu'i fihi e yanugol e wargol ngol fa yakunu dhalika ɗum ɗo wona bi manzilati lhayati ɗum woni wonay pilasi gurda yani daraja gurda lin nufusi l insaniyati wonande wonkiji neɗɗanke yankoji wa hada ɗum ɗo naw'um ko noone min al balagati ko ɗum ɗo ko noone e balaga e laaɓugol ɗengal baligu wa hada naw'u min al balagati baligun o hada naw'u fotno hada naw'u min al balagati baligun ko ɗon ɓurno fewde mumtaz ko ɗum ɗon wonno min ko hada naw'u min al balagati baligun oɗo baligu wonoya habar an naw'u on ngal o noone ɗo e balaga ɗum ɗo no hewtoyi ka ɓuri laaɓude ɗon ɗon anndi balaga hakkunde nandingol piiji ɗiɗi sa itti adatu tashbihi on haray ablag min wujudi adati tabligh adatu tashbih sa inni zeydun muhammadun kal asadi muhammadu no wa'i wa piyowi a nandini kono ko honto ɓuri nandude sa inni muhammadun asadun muhammadu ko piyowi ani muhammadu no wa'i wa piyowi e muhammadu ko piyowi honɗuge mo no ɓuri jogade doole ka sifaji ɗiɗa sifaji oɗa e sifaji giiɗa tawatta ko gootum muhammadun asadu o wi wa jinsum min alfasahati rafi'un wal jinsu min alfasahati rafi'un fahim فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداء الناس سابنا كان كدو وادي يوتا غونغول دول ko mayde o wadi don ko dum woni gurdan dan sabu taskagol ko dum artoyta kon e mudum ko dum yiltoto e mudum e yimbe ben accugol min irtida'in nasi yimbe ben haditagol yiltitagol e dartagol an gatli ba'dihim ba'dan gay wargol yoga e mabbe yoga wartirgol bay
ko warngo kono ɓayngol ɗon warngo waɗay haa yimɓe ɓen acca wartinirde warngo ngon inna ko gurdam ibga'an an anfusihim joni noon ko yimɓe ɓen accata wartindirgol ngol ɓay si ɓe anndi si ɓe wari ɓe wartete ko sabu e luttingol heddingol wonkiji maɓɓe ɗi wastidamatan li hayatihim e duumagol gurdam maɓɓe ɗan wa jaala hada alkhitaba o waɗi ngo ewnago ɗo nde yewtere ɗo muwajjahan no fewtina ila ulil albabi faade e jomiraɓe haqqillaji ɓen li annahum sabu kamɓe hum alladina yanduruna fi l awaqibi sabu ko ɓen darata battane piiji ɗin ukkata ko to daara yaltiroyɗe ɗen daara e lumbirgal ngal awaqib jam o aqiba sakkitode hunde nden wala yatahamawna ولا عفوا ويتهامون ما فيه الضرر الآجل ويتهامون بحديثو برنتو الحمى والحماية لو إتا المحامي والمحاماة أفوكا بدندا هورما برنتو ما فيه الضرر الآجل وتواتن يمود اللرة أروها يسو الآجل aroha yeeso al ajil ko joni joni al ajil ko aroyta yeeso ko jomiraɓe haqqillaji ɗin taskoto ɗum ɗo tami waɗ ɗum ɗo pise somi waɗi ɗum ɗo si neɓoy lorra aroye ayo mi accu ɗon wa amma man kana musaban bilhumqi waltaysh walkhiffati amma on mo tawata heɓimo o heɓama bilhumqi bula o yaaga hom ahmaq neɗɗo mo ala haqqille mo haqqille mum timma yani réseau on no pertibi fiirji ɗi goɗɗi no débaransi wa taysh hantugol taysh ko ɗi on a itta ko tasha yani sa bugiƙo joni ɗo goɗɗum tawa no foye giti henndu naɓira ni woppa no ɓe dampata ballore ni nde yaha ha sikka nde naata e jooni nde aalo nde yaltoya wiyna tashat anil hadaf tashat ɗum wiyete taish mana kala ka feere moƴƴere nden yaha yano goo tun woñoyo o yaha ka feere bonde ɗum wiyete taish wal khiffati e foye gitagol haqqille khiffa ɗiɗo tatino ko ɗi mana gooto hom taish khiffat khiffa ɗo ko foye gitagol kono na foye gita ɓe nde kono khiffatul aqli foye gitagol haqqille ɗiɗo fof ko ɗi mana gooto ɓen ɓe ɗum heɓi fa innahu no oɗo la yandur o darata inda sawrati gadabihi sanga immagol sawra bithin ko fatugol pullitagol ɗo itta révoltugol révolution sawra bithin o sawratu gadab ko so tawi ani no tikkere nden no fatirta noon fayda ko kanji ɗiɗi hakkude sin on e sa on no ɓattodiri ɓe tawata haqqille nden ɗumannaki fewdo kadi seytane o memminiɗo no fata ɗon wa galayan marajili tayshihi e fatugol galayan fatugol marajil jam'u mirjal ko wurere sanga fatata wurere tayshihi e bula o yagal makko ngal oɗo darta ila aqibatin faade e battane wala yufakkiru mijjata ko fi amri mustaqbalin hunde arayde yeeso kama qala ba'du futtakihim wano wi'iri noon yoga e ɓen heewɓe wargol maɓɓe futtak min fattak ɗon ko warowo gooto futtak waroɓe heewɓe wargol fataka ko wargol faati ko warowo fattak heewɗo wargol futtak ko jam'u heewɓe wargol wano heewɓe wargol e maɓɓe ɓe wawɓe ni o wi'i sa agsila anni l ara bisayfi jaliban alayya
qada'ullahi ma kana jaliba o wi mi lootay hersa kan e an mi lootira hersa kan e an yani mi itta hersa kan e an kaafa mi waray tu jaliban alayya qada'ullahi ma kana jaliban koddori Allah yo pooɗo addanami ko addi o mi hakkitande ala yo Allah ñaawo ko faala o kono sigo yani kamɓe ɓe jogino ko wiyete al ar yani no wiyeten noon hersa gacce si goɗɗo waranima siɗɗo ma ɗon ka wadde hay fus ko Allah waddira konoma mbiɗon on o immi ɗon wiyete ar o wi no on wigol on ko ndoleri on ko fussaki on ko fuufala fuu on poro gaynata e hunde ɓokka hoolori ɗum hoolori hay fus o wi ɗum mi lootay ɗum mi ittira ɗum kaafa kan ko waɗi toon wo yo Allah hoddir ko hoddiri o ani fewno ka o seytini ɗon o alay mijitade wonno jonno so waroyi no gasa ɓen ɓe waranoyi ɓe artoya ɓe wara kadi e makko e yimɓe makko ɓe ɓuri ko ɓe warno kolla o wi kono few ɓe ala haqqille ɓen ɓe darata piiji ɓe calcula waɗa calcule ji ɓoyi taw si ɗum ɗo waɗi no joni no hiihi yani la takun lahu dirasa mutaanniya fi awaqib l umur o ala mijitagol piiji ko arata yeeso kon fus ko fewndi ɗon kon seytini no ittude mon e ɗon yeeso noon waɗayno he jakaden ko wanno ko sinde si waɗano wasi aya on fewtina khitabu on fewtina jomiraɓe haqqillaji mijitoɓe moƴƴi ka battane piiji ka résultat ji ka conséquence ji amma ɓe tawata kañum ani haqqille no humbi ko ƴettugol tun e no hamas fenɗo ɓan kon joɗɗo kon waɗe hay waɗe arata yeeso al umur la budda an takuna fiha ta'aqqul wa dirasa ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله ثم الله نون ادو الا علل كو ادغول في هوندو تيمين جون هي on fop jango bimbi subaka en fotta do tawoto don ko arde هذا الحكم جون الا ان sabuna si en ari do bimbi subaka en fotti do goɗɗo no adde ɗo goto kala o jonnama ɗo 1 million hay on tumati ha yette so jom o heɓa courage fi argol si tawi ñawore nden ella mayre on ɓanginama andinama intérêt ko fi honɗum waɗanta ɗum ɗo ayi hollama intérêt on a heɓay courage waggol a heɓay wakkilare fi waɗugol joni noon Allah addi on ella ɗon mana saabu on ko fi on ɗum o wi'ani awa yo jiyaɓe ɓen yo si tawi goɗɗo wari e hoore tembete yo warte o wi ɗum bi gawlihi la'allakum tattaquna no gasa on tumati on hulay Allah on rentoto ay tatahamawna alqatla on hiwitoto rento ɗon fi wargo on bil muhafadati ala alqisas fi hiwgol jottigu ngun fa yakunu dhalika sababan littaqwa ɗum ɗon wonay sabu kulol Allah ngol si on gollitiri jottigu ngun on gollitiri ñawore Allah nden on hiwitike ɓay so on gollino résultat on ko wonde wargo ngon accay haray kulol Allah ngol waɗi intaha ko ɗo haala imamu Shawkani kanka lanni wa ja'ati sunnatu nabawiyatu sunna nelaɗon kadi ari bi anna waliya alqisasi wonde jon yotta gongol yukhayyaru o suɓinte bayna istifaihi hakkunde e timmingol ɗum hen ɗo istifa ko hendagol few yottagol ha timmatis wa bayna al afwi hakkunde yaafagol ila akhdi diyati o yaafo wargol ngol o yarana ƴettugol diya on awil afwi majjana ma yaafagol tun hara ƴettali diya sunna Allah sallallahu alaihi wasallam suɓini waliyul qisas mana ko siɗɗo waraɗo suɓinimo hakkunde piiji tati istifa ko wigol min koyo warɗon yo warte o warte ma ɗum wayna joni mi yaafike wargol mago kono joni o yoɓu diya o yoɓa diya ma oyna mi yaafike fof wona yo warte mi ala mi haaja ka e diya sunna on ari suɓinimo ɗiɗo tati
jumhur en wi ko ni ardira yani suɓagol ngol hakko ɗiɗo tati ko waranaɗo on jogi. Abu Hanifa inni o tammun ɗum yani yaafagol ngol fi yottagol hara landaki hayfus ɗum ɗon koye jungo waranaɗo on. Si tawi ko yo yaafo wargol ngol yottagol ngol kono o ƴantamo diya ɗum na kanko jogi na kanko tun jogi ɗon ko si oya newni warɗo on. mana warɗon no wawi warnaɗo inna gasi joni mi yaafike wartagol ma kono joni addudiya o inna non mi joni warela mana kanko suɓoto enna joni mi jaɓi min kadi ko oɗa ko wiɗa yaafike ko joni mi yoɓu diya min kadi mi jaɓi yoɓugol diya on. jomore no wi ko obligatoire be o jaɓa si o yaafike wargol mo ko be o jaɓa joni yoɓugol diya on sin ɗanno kadi jonugol wonki munki Abu Hanifa ni o wonki makkin ko kanko andi joni kanko andi o sottira wonki makkin jawdi ni ka o inna joni yi wonki anki jette ɗum terɗo jawdi ni ɓiɓɓe ronay kono ko jumhur wi kon ko ɗum ɓuuri sellude mana ko warana ɗon suɓina gotel ɗiɗo piiji tati. wa huwa afdal o wi noon yaafagol fes hara wartaki hara wartaki warɗo on hara ƴettali diya ko ɗum ɓuri moƴƴude. fagadi rawa Abu Hurairata radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal man qutila lahu qatilun fahuwa bi khayri nadarain. laaɗo maaki mo waranama goɗɗo ani mo waranama waraɗo tawa waraɗo wartatake kono no wowliri noon ani qutila gatil la yuqtal aɓen halaka haalikum mata mayitum mayɗo on maayi halkiɗo halkike mayɗo mayata halas kono jarat fil alsina ko hata kono asbaha shayan halas ala ko wawɗen. mo waranama waraɗo fahuwa bi hayri nadarain himoye ko ɓuri moƴƴude e darɗe ɗen ɗiɗi darande ɗiɗi imma an yuwadda imma o jonne diya o ƴanta diya wa imma an yuqaada ma ɗum o yottane yuqaada o yottane imma warɗo on kanko musiɗɗo waraɗo on imo wiya yo ndaaru piiji ɗiɗi ko ɓuranimo wo hayru nadarani ko ɓuri moƴƴude darande ɗen ɗiɗi imma o lando diya ma ɗum o inna yo yaware. rawahu ljamaa illa tirmidiya homɓe woni jamaa ɗo السبعة وهم أصحاب السنن الأربع وصاحب الصحيحين وإمام أحمد. إذن معناه يونكو ستة وندو بس الترمذي إتاما إمام بي بيد أنجيغو يونكو أبو داود النسائي ابن ماجه إمام أحمد البخاري مسلم بين في الليم. وقال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه مويا فنام يسيد مودو تاينوري شيء هونde mana o yafama ka wargo ka yottagol fattiba'un bil ma'ruf ko yo jokkitire yo ƴantire no moƴƴiri wa ada'u ilayhi bi ihsan kankadi yo jonnutu siɗɗo waraɗo no moƴƴiri ko yo ƴantire no moƴƴiri o kadi yoɓira no moƴƴiri. fa dallat al ayatu al karimatu o aya tedduɗo tindini wal hadithu e hadithu oɗa ala anna al waliya wonde jeyɗo ƴiiƴan ɗan on yukhayyaru o suɓinte bayna al qisasi wa diyati hakkude yottagol ngol e jaɓogol diyal ngol. fa in sha'a simo faala igtassa o yotto wa in sha'a simo faala akhada diyata o ƴetta diya on. wa afuhu majjanan afdal o yaafagol fes mere majjana ko mere yani gratuit ko hara hay na hay fus ara o ƴettata hay hunde afdal ko ɗum ɓuri moƴƴude li gawli taala sabu konngol Allah taw ɗon ka o wi wa an ta'fu aqrabu littaqwa nde yaafuta ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴe ɓuri ɓattade kulol Allah ngol. wali hadith abi hurayra e sabu hadith mo abu hurayra filli kadi
kala maki ma afa rajulun an madlamatin gorko ma neɗɗo yaafaaki gaay tooñe mo o tooña illa zadahu llahu biha izzan sina allah ɓeydiramo sabuɗen tooñe de o tooña o yaafi o ɓeydiramo ɗum teddungal ɓantal ko hankagal. rawahu ahmadu wa muslimu wa tirmidi. fal afu anil qisas yaafagol gaay jottiigu afdal ɓuri moƴƴude ma lam yuaddi dhalika ila mafsadatin ɗo nde ɗum ɗon ngol yaafagol ɗon naɓaali e bone. faqad ikhtara cheikhu lislam ibnu taymiyata rahimahullah anna al afwa la yasluhu fi qatli lghila. ibnu taymiya o suɓi kanko wonde yaafagol ngol moƴƴata e noone ngo wargo ɗo qatlul ghila wargo janfa. qatlul ghila no boni haaf no ɓuri wargo peñeñe. qatlul ghila ko masalan goɗɗo no faala warde goɗɗo kono kamɓe ɗo tun si ɓe nangodiri o sikka o wawaymo o waɗa hon ɗum o prépara bandi imma o yoɓuɓe ma ɓe haldu ɓiɗo faala yo waranan kaarijo. joni noon ko watton suuɗe ɗo habbo ɗon ɗo ƴetton alaji mon ɗin habbo ɗon ɗo miɗo yaade mi addoyamo meɗen welde a min nama ɗo yo ɗowta nokko kaari miɗo fata simin hewtiɗo tun ƴane e makko waromo o yaa na diɗon mbari miɗo faara ɗo tan ɗo nokku goo kono miɗo ronki fewn ɗo accumi foto modi mani tun an kadi yandi ha yandi min kadi ɗo tan no yandera acci ɗo ta mi modi fi allah a fokkiti hara waynaki ɓe nguru nden e gon toon no yaade miɗo arde ɗo ko kari mbari an ɗo o mi ɗowtumo ɗa o naɓirama ɗon seeɗa seeɗa ta hettana ala toon ene on ko no yiiɗa e numura dow ha ɗon ɓewta ɗum ɓiyami kap ɓe waramo nangalama koye ɗum wiyete qatlul ghila. ibnu taymiya inni noone ngo wargo ɗo mo siɗɗo mum warira sifa ni moƴƴaka o yaafo ɗo yaafagol moƴƴa few. o wi sabu honɗum o wi li taaduri l ihtirasi minhu wo sabu gantinagol mana wonugol fayda wela fi rentagol e ɗum ɗo andi aranowoma kene pettan no weli faabade no weli gertade no weli ɗumannade ya andi oɗo no añuma mo faalama warde si tawi a gaynata dartagol e wawi suuɗade kono o jam faɗa ɗo gasa ko mo ɓurɗa weldude ko on watte ɗum a andata ani wela fi ka rentoɗa ɗum ɗo mo ani faalaɗo ma jamfade aranal on ngal ɗo gon o heɓay lutta ɗimmal lan maki la yuldagul muminu fi juhri marratain ko marratain o wina marra aranono yuldag mo wayno aɓude jungon toon ta boddina toon ndiyamo cak kono ndiyamo cak o yaltina ko natta kadi ɗon on noon ko komojo. ibnu taymiya kanko o daari o alhaali ɗo o wi kal gatli fil muharabati o wi ɗum wela rentade wano weli rentagol noon wargo e piiro gere siko ine ko so tawi joni on ti yaltin aala o fokkitanma ma dartoɗa piiro ha no gasa luttitanima luttitanamo ma sa wawa tan waɗa paɗal kono o jam faɗa ɗum ɗo wela fi. o wi ɗon maslaha on ko yottagol fiyo kala miijinoɗo wadde ɗum o inna ayi kaari nde wari no kaari jamfa ayi ko ɓe wartinomo ka yartode o inna ta aɗen waɗ ɗum nani ɓaymiɗa andi ɗo gasa ɗum andoy to feeñay kono si tawi ɗum tertorama tawi noon tuyinde ta accane ha radio en men yaafike noon fi kala ko ɗuma ɗon janngo kadi goɗɗo kadi pooɗire noon giɗo muɗum naɓa mo e gayna fi makko. wa dakara alqadi wajhan mi sikki alqadi mo faandi ɗo ko qadi alhusain ma qadi husain ma alqadi abu ya'la fi lgalib hanabila siɓini alqadi haɗa ko abu ya'la
ko Shafi'i en ko ɓe siɓe qadi ko al-Husayn. Maliki en ko ɓen no jogii qudatu moƴƴi noon siko ɓe Iraq ɓe siɓe waɗi atla al-Qadi haray ko Ibnu Qassar ma Ismail al-Qadi. Siko e maghariba en siɓeni al-Qadi hara Qadi Iyad wona noon qudatu. Almuhim oɗo sikki al-Qadi Abu Ya'la o wi o jantike toon wajhan yeeso anna qatila al-a'immati yuqtalu haddan li anna fasadahu ammun. Kanko qadi ɗo o janti kadi fayin ka yafatake tawata yafagol ngol ko angal yafagol ko ɓuri moƴƴude yafagol ngol wonde waroɓe almami ɓen hoore ɓen oɗo yuqtalu haddan oɗo ko warirte fayda wurin wona qisas ko hadd li anna fasadahu ammu sabu bone makko on no ɗuuɗi. Mana joni aroɓe e molto tawa karamakoɓe kummaruɓe tawata yimɓe fof no naftorde ma ɗum tawa ko mawɓe gori nunɗuɓe fewɓe moƴƴuɓe ma laamiɗo hara ko moƴƴo fewuɗo nunɗuɗo ara wara on ɗon oɗo o ittani jama on ɗowdi o ittaniɓe waado oɗo yafagol mo ko yottagol mo ko ɗum ɓuri moƴƴude fiwota yimɓe ɓen suttu ɗum. Kono noon kadi sita masalan si ko tawi joni won ko julaajo jomirawo jawdi wonɗo e finance ude projet ji l'islam moƴƴi won tambitiɗo famille ji tambiti association ji tambiti fondation ji l'islam nafuɗo ha andi mo tawata nafoore mum no hunni fof no sore lewdi makko argol wara on ɗon tembete ko on no yaaji no hunni fof wullay yani mo tawata si warama yimɓe fof wullay fayde gaɗa e gaane gori e leƴƴi ɗin fof fayre tawi fof no jogii nafoore makko oɗo wargol ɗum nanda e wargol wonɗo wo wonɗo kanko ko noon o yiiri ani ɗiɗo fof ko wiyete ko al istihsan ɗaarugol ko ɓuri moƴƴude kon. Wa dakara al-allamatu ibnul qayyim ala qissati al-uraniyin Ibnul Qayyim o janti qissa ɓe uraniyankoɓe yon andi ɓeɗo ko ko iwɓe bani Urayna ɓe immi ɓe ari Madina ɓe inni laaɗo men naati l'islam ɓe nalmaki tooli ɓe woni ɓe wi menen faala wonde ɗo men janga seeɗa laaɗo maki bisimilla ɓe woni ɗon kono pali Madina on mo jogino nawnare hoɓɓe si ari fayda ko hewno kon ɓe heɓa nawnare ni palwi molnaɗo ɗum nangi ɓe soñji ha laaɗo maki joni ko watto yeehe ka wuro geloɗi zakka ɗi kadi wona aynede toon e yaron ɓiraɗam majji on e coñce majji on ko lekki ɓe waɗi ɗum ɓe yahi ɓe woni toon ɓe yari tani laaɗo yamiri gaynako on toon yo newnanɓe yoɓe yaru e ɓiraɗam majji on e coñce majji on ɓe jokki ɗum ɓe ndikki fes o wi fa chufu wa saminu ɓe ndikki ɓe fayi ɓe janɗi ɓe garbi kon ɗum mada faalu fajtalu ala ra'i faqataluhu ko ɓe yoɓiri ɗum ɗo ko gaynako on ɓe nangimo kamɓe koɓe onoya ko ɓiɗɗo ma ko ɓe tato koɓe jama ɓe nangimo kamɓe toon ka borure toon ka orde ɓe nangimo ɓe warimo ɓe soppitimo kadi fastabul ibla ɓe soggi geloɗi ɓe yaade mum soggowo gundata habara hewtinaɗo sallah sallam maki alayya bihim addeɓe sahaba ɓen ko ishara ɓe ɗumannorta ɓe dogi ɓe jokkiti ɓe hewtoyiɓe ɓe nangiɓe ɓe addiɓe ha kanelaɗo sallah sallam tan maki ono waɗi hunde kaari ɓeni hi komene ko ɗum yoɓitirɗon ono moƴƴere nde aɗa maki awa watteɓe ko ɓe waɗi oya ko ɓe watta ɗum ɓe wara guite maɓɓe ɗe ƴawna ɓe wallina kamɓe kadi ni taw ka nangue tappi ɗon taw ha siɓe iroya o jantiɗo kanko Ibnul Qayyim ɓawo jantike oɗo qissa o wi'i anna qatla alghilati yujibu qatla alqatili haddan wonde wargo janfa no waɗɗina
wartagol warɗo on hara ko hidde o andi hidde e qisas no sirte en aroy ka hudud fala yusqituhu l afu yaafagol tum fukkinta ɗum ittata ɗum few wala tu'tabaru fihi l mukafa'atu ɗon kadi ka hidde fotodirgol ngol taskatake ɗon wiigol oɗo e oɗo ɓe fota mana alhurru bilhurri hakkunde gorko e debbo e gorko no fota kono gorko e debbo fota ɗum ala toon so tawi ko wargo e hoore janfa wawa madhabu ahli lmadinati ko ɗum ɗo woni laawol yimɓe madina ɓen imam malik no jeeya e maɓɓe wa ahadul wajhayni fi madhabi ahmada ko gooto e geese ɗiɗi ka laawol imam ahmad wahtarahu alcheikh o wi suɓingol laawol ɗon ceerno on ibnul qayim inni alcheikh ma cheikhi ara ko ibnu taymia o faandi wa afta bihi o waɗi ɗum fatwa rahimahullahu taala intaha ko ɗo haala ibnu qayim kan kalanni wala yastahiqu waliyu lqatli lqisasa illa bi tawaffuri shurutin arba'atin kono joomirawo qisas on wala yastahiqu waliyu lqatili alqisasa e jojjidata istahaqa ko jojjidugol wongol harano jogi haqqe mum goonga muɗum ko kañum jeyi joomi siɗɗo waraɗo on o mara haqqe yottagol ngol si wona hara chartiji nayi timmu ɓeɗin timma si inne awa joni haray hiɗa jogi haqqe yottagol ahaduha goɗɗo ɗinno chartiji nayi ismatul maqtuli yo taw hara waraɗo on komo ƴiiƴa muɗum hiwa isma ko hiwegol ko daɗugol yo taw hara o waraɗo wona dagiɗo wargol honno ɗum wonirta o wi bi alla yakuna muhdara dami yo taw harana o hibbaɗo ƴiiƴam mana mo ƴiiƴam muɗum newna yo hibbe taban mo ƴiiƴam mum newna yo hibbe imma ko julɗo wonno o yaltika l'islamu few noddama haron ka mo inni kanko hakkitande makko ala dina ko fenande hada muhdaru dam maɗum waɗɗo zina tawi o jombi ma o jombama o waɗa zina tabita fesi o qirro oɗo kadi muhdaru dam ma hara ko warɗo goɗɗo e hoore tembete dogi o kadi ko muhdaru dam idan yo taw hara oɗo waraɗo wona mo wi'aɗo yo ƴiiƴam mum hibbe amma si ñawama justice l'islam o ñaawi oɗo wonde ko warteteɗo wi'ama joni awan koye ndu lewru aro ɗo o wartete le 15 novembre o fuuto ka kaso goɗɗo ettu sotta o doga nane mo sénégal halas hada muhdaru dam ma inde o yaari joni mo telimine to suuɗo wike toon mo ka burure ɓe mana si oɗo joni goɗɗo moltoyke yimo tuni ha ko kaarini o ko wiyaɗo yiiɗo mo yo warmo tak tabo an ɓay o yamiraka duwaka wadde ɗum kono noon o wartatake mana wiyaɗo yo ware mo l'islamu inni yo ware wona hendiɗo mo yo warmo ndehi mo ware fiita iftiyatu waɗu wiyete iftiyatu wartiniɗo tawa ɗum ko lanɗo on tigi aray jooɗo ma o immina mo o lontinta yahu taweɗa ha kaari ware wiye kadi on ɗon si ari o inna awa kaari ko an waratamo ñaawuɗo on yo o ware o aray o janga yeeso yimɓe ɓen fowta o ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo o waɗi ko ni o wariri o qirritike ɗum ɗo ñaawama o tabiti siɓɓe wara ɗon kadi ɗon ɓe lande hara ɓe fof ɓe ɗon ene ko honɗum wiɗon yo warte ɓe inna hi yo warte ɓe fof ara e goto wi alimi wakkilaki ko ɗon so o warama ɗon ara e probléme ala kono andugol tuma ñawama wonde ko wareteɗo moltoyo tun ƴetta pinka o yaa fellamo o
ɗon noon aray ko itida ko jaggutugo pise ko wiyama ko yo ware nama ko wareteɗo komo ƴiƴa mo hiɓete kono nama wiya yo waɗu si a waɗi ɗon a wartatake kono lanɗo on no jogii haqqe ñaawowo l'islam on no jogii haqqe sokugol ma e foccugol ma ittingol ma kala ko yagginta fiwota goɗɗo goo watto janngo sifa ɗum taw on pagay nan on e pagay ono wartindiro idan yo taw hara oɗo komo ƴiiƴam mum reena li anna al qisasa shuria li haqni dima sabuna yottagol ngol ko waɗira ko fi marugol ƴiiƴan nana fi hibbugol ɗam haqn ani ko ƴiiƴan nan e wontuka nder guri ko ɗo itta hoɓna piqure ɓay ndiyan ɗam loowete ɗuma ɗam maroɗon sina puusuɗan yaltinɗa harayɗan toon ɗum wiyete haqn ɗe itta hoɓna wa muhdaru dami mo ƴiiƴam muɗum meerina gayru mahɓuqin wona mo ƴiiƴam muɗum mara ɓayɗan meerinama nama ɗan hiɓɓe faman qatala falaw qatala muslimun kafiran harbiyan aw murtaddan qabla tawbatihi aw qatala zaniyan lam yadmanhu bi qisasin wala diyatin lakinnahu yu'azzaru liftiyatihi ala alhakim o wi si tawi joni hara julɗo wari keefeero harbiyankeejo wona keefeero tunde keefeero wo keefeero warete ko keefeero harbiyanke wiyete harbiyankeejo ko keefeero mo tawata julɓe ɓen e on ɗon ɓen ɗon heeferɓe no piirude no wartinirde no fellindirde geerno hakkunde maɓɓe wulɗo kati si julɗo yoyɗon goɗɗo e ɓen ɗon warimo ko fi on ɗon wiyeten e warto on julɗo ɗon on ɗon ko fota salan ko fotaɗo warede o wari amma keefeero mo tawata hakkunde mum e julɓe ɓen aadino hakkunde maɓɓe wonde min warata on tan warmen en haldi ɓuttu hakkunde meɗen oɗo keefeero waratake de aw murtaddan ma julɗo wara yaltuɗo kal islam qabla tawbati adi o tuubugol o yalti kadi no wiɗina ko fof ko fenade aw gatala zania mana mini noon waɗɗo zina qirriti kono hidde waɗaka taho waɗaka rajmu goɗɗo wiyamo tum waramo oɗo lam yadmanhu bil qisas o yoɓitirtake mo yottagol ani o yoɓitirta oɗa yottegol e mum kanko wala diyat wona diya kadi o yoɓata few lakinnahu yu'azzar kono o yagginte fi on noon liftiyati alal hakim sabu yawitagol mo laamu ngun ñaawowo on fawgol mo warngooji par ce que no waawi jooni ɓe siɓɓe oɗa masalan wiyen goɗɗo o waɗi zina o qirritike o qirritike zina on goɗɗo moltoyo tun ara fellam siɓɓe on ɗon inna ha fiyo no kaari warani kaari ko gonga o wari ko fotaɗo e warede pisa waɗi zina kono kere kono ko ɓeygu makko o waɗi ɗum no wawi goɗɗo ko kañum moltoyo kañum kadi ara wara on ɗon ɓeeɗa kadi mo on wari siɗɗamen amene kadi wona joni warga wona hakkude imma hakkude leƴƴi ma hakkude gori ma hakkude quartier ji woni iftiyat joni lanɗo on ɗon o heeɓi probléme joni lamatere makko ɗi woni e wartidirgol joni noon fi ɗum noon tawa ɗum haysi ko hanɗo warde haysi ko hanɗo warede accu hanuɗo mo warde on wara mo an ta wari to mbayimo fodde e warede sina ɗum wona e wartidir athani charte ɗimmo an yakuna alqatilu baligan aqila yo taw hara o warɗo ko hellifaɗo ko jon haqqille li anna alqisasa uqubatun mughalladatun sabuna jottigu ko lette tiiɗuɗe mughallada tiiɗinade la yajuzu iqa'uha dagata ko liɓugol ɗen lette ɗon ala sahiri e hoore paykun wal majnuni ma feetuɗo li adami wujudi lqasdi minhuma sabu ɓeeɗo ɗiɗo fandare ɓe mara fandare kamɓe feetuɗo anda ko faala paykun kadi anda ko faala anda ɗum ɗo wattake
anda ɗum ko tana anda ɗum ko nambar ayeke feetuɗo oto al no hokkita o mubba o taƴita anda tanamo ɓeeɗo siko ɓeeɗo wari ɓe wartatake aw li annahu laysa lahuma maqsudun sahih ma ɗum ɓeeɗo ɗiɗo ɓe mara fandare sellude jaɓetede wali gawlihi sallllahu alih w sallam sammakunaɗo kaw maki rufi alqalamu an halathatin karambol windowol fi nanguitirgol ngol townitanama yimɓe tato ani naimi ɗaniɗo hatta yastayqida ha o fina wa ani sabiyi e payku hatta yabluga ha o helli fe o hewta kellefuye wa ani majnuni hatta yufiiga ko noon feetuɗo ha tuma o ɗiwti o ndikki o qala al imamu muwaffaquddin ibnu qudama oɗo karama ko jo wi ko defte ka mugni o wi la khilafa bayna ahli l ilmi yeddodira ala hakkude karama koɓe jomiraɓe gande ɓen fi annahu fi wonde laaqi sasa jottigo ala sabiyin e hoore paykun si kum wari wala majnun wona feetuɗo kadi so wari wa kadhalika noon kadi kullu zaili l aqli bisababin yu'daru fihi ko noon kala mo haqqille mum iwri sabu tawa himo gantinane on sabu ɗon kan naimi wano ɗaniɗo wal mugma alayhi e faɗɗaɗo na ɗaniɗo si yiltodiri joni yani wona joni nene bobo lela bobo mum on ɗani o tun o yiltoyo o waala hoore makko bobo maya ɗum no wadde moƴƴi noon hay rowani waɗi komi andiri ɓe landilan ko on ɗum ñawore on debbo ɗon ko on ɗum hani wadde ɓe wi o waali endu ndun